Ben mi? Assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube görüşler, hurmatlı mekendeşler, bugün Sokluk mal pazarındayız, koylar jakta. Hafta günü jekşembi 4 iyul 2021 yıl. Koylar jakka keldik. 3. çıkarılış videomuna. Birinci çöpleri tarttık. Ikinci koylardı. Az daha koylar tartacağız, yetişmedi. Nerede jakşı sındı koylar var eken. Assalamu alaikum aka. Bular qancha tish, qanchadan surab atasiz? Bo'zmi, qanday bular? Aytыңыз. Har qanday bahası? Misol buna qara. 15 ming surab atasiz bu, ha? 15 berem. Bu qanday jash qanday bo'lib qoladi? Yaşım. 2 tish, 4 tish. 4 tish. Bular orasida jashlarda o'xshaydi, mana bular. Mana to'qtilar. Андагы көргөзөйүн достор, караңыздар. Видео жакса дейм, кечиресиз. Койлор жакса, аз телефон номерин сурайын, чалып туруп алсаңыздар болот. Дагы барбы, жокпу койлор үйдө саткылык? Барбы? Сразу эле бериңизчи номериңизди, телефон номериңизди. 0704 15 15 19. Какта турасыз? Беловодский, Московский районда. 15 15 19. Şu номерге çalыңыздар. О, Кочкарсызбы? Канча сурап атасыз? Қаншадан тұтасың Ya. 18 ming. Qancha айлық bu? 7 ay, ya? 18 ming so'm. Bunday yaxshi qo'chqor ekan. Na, kelek qo'zi. Teke qancha ekan? 7 ming. Teke 7 ming. Qancha kerak? 6 ga beraman. Bir şey etmeyin ha. Nerede çoğun qo'chqor var ekan, bunday bo'lgan. Xo'p, qo'chqor kimniki? Sizlarki? Qo'ylar tig'ilat va, ezi yo'q. Biz kelganda yo'qolib qoladi. Tapmay. Ana sindi qo'ylar ekan. Cho'ng. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rab o'tasiz? 23. Tak, jashlari qanday? Qancha tishlari ular? 4 tish. Bu to'q o'xshaydi-mi olsa? Bu 23 dan bo'lsa tushib berasiz-da. Ular 19dan berem. 19dan berem deydi men. Qarangizlar. O, echkilarchi? Alar meniki. Uloqlar. Var boshqa ekan. Mana shunday bo'lgan. Bu. Tak, bu qo'chqorimiz qancha? Assalomu alaykum. Voy, kechirasiz. Qancha so'rab o'tasiz bu? Qo'chqor 30 lira. 30'u? Qancha tish bu? 2 tishdan 4 tishga o'tdi. 2 tishdan 4 tishga o'tdi buni. 30 ga berem dedi. Deb turib ketib qoldi. Arasında echkilar bor ekan. Vaka aldingizmi? Qancha oldi echki? 6 oldu. Qo'ychi qo'y. 6 6 7. Aytqisi kel, aytib aka. Assalomu alaykum. Ko'r, parada qo'ylar. Qanchadan so'rab o'tasiz? 25 dan so'rab o'taman ularni. Bileti 25. bisar mollar. Qancha tish bor? Jam 4 kishi bo'lib ketishdi. 2 tish sayılak. Bular 4 tishdan, ha? Yaxshi. Oldingizmi? Satla, qancha so'rab o'tasiz? 9 ming so'm. Qo'chqor o'xshaydi? Qo'chqor. Qo'zi qo'chqor. Bozor alami degan. Bozor alami degan kanal. Ata qul emas, tez xabar emas. Mana shunday bo'lgan bolalar. Ha, bular qancha so'rab o'tasiz bular? Qo'zlarni. 15 dan, ha, bular. Yaxshi. Ha, bu qo'ychi qo'y. Bu qora qo'y. Qancha ekan? 20 ming, ha? Oqchoq. 19. Bunlar sarıçı. He. Oldu 20, ha? 20, 19,
20 deydi. Так, тоқтылар қанша екен? 15-11. О, қошқар ба? 15-11, қаншадан болады ең? 10-дан берем дейді мына. Так. Семіз чоң қошқар. Ассалаумағалейкум. Қанша болды екен бұл қошқар? 50 сұрап атасы, қанша тіш? 2 тіш. Шындай олған қошқар 50 мың сұрап аттыр ма? Ондай. Олған құйрықтар 50 мың сом. Бұлар че? Тоқтылар? To'qlar 9.000 10. 10'dan бұлары? Bular 10.000'den, bular 9'dan 8.5'dan da var. 8.5'dan da var. Ошончон сурасаңыз болот, канчадан болот эми болор бере турган жериңиз? Мисалы мына 10 миңдиктерди. 9'dan бересизби? 9.5'dan көре бересиздер. 9.5'dan. Мынакей караңыздар, Курбан айтка союла турган малдар мындай болгон. Баа болуп атат. Четтен сурап бара берейик. Канча болду брат бул? 10 миң сом. Ургач окшойт. Мынакей, ургач койлор, семиз. Кимдики экен бул? Ээси жокпу? Байга канчадан? 35 теме? Канча тиштер булар? 3 жаштар экен мына, караңыздар. 35'ten сурап аттыр монда болгон куйруктар. Круговой 35. Күнделесіз бе? Жок. Базар аламы деген. Базар аламы. Қайта жаңып қой, ала көнтөл таңтырмай. Монда болгон кочкор. Ассалаумағалейкум. Канча сурап атасыз? 130. Принц деген кочкордун прямой баласы экен. Так, мунун бою кандай, тиши кандай? Тиши жакшы, күн сайын эртең жүрүп турат. О, сасайт. Насай чекпей? Жок. 4 тиш окшойт, а? 4 тиш жаңы болот, 2 жаш боюнда калды. 8 ай. 2 жаш болоюн деп калды. 4 тиш жаңы болот. Бул эми канча болот болушу? 130. Содос байканан билбейм. Алчылардын эмеси. Бою кандай бою? Айтпадыңыз. 95-96. Ченелген жок, а? Мындайда ченелбейт да. Вес кандай? 140. Чай. 140 дейт. Кулагы 25 см. 25? 21 сантиметр дейт. Жакшы, жакшы сатып алыңыз. Базар аламы деген. Базар алам. Так. Четтен сурап кете берейин. Канча болду экен? Булар 40'tan сурап атасыздар, а? Булар 2 тиш окшойт, а? Жок, козу бул. Козу булчу. 35'ke? Buna 35'e gitti. Buna 35'e gitti. Bunu soygunga emas bolsa gerek. Kuru kaldı. Kuru kaldı. Bazar alamı degen. Bular ısıkka başın salып alıptır da. Bular kança tişlediniz? 2 tişem jardı. 2 tişem jardı deydi. Kançadan bolat endi bulardı? Bunun 40 boşluğu. 40'tan түшпейсиз. Болушу 40 дейт. Мына жерде дагы жакшы кочкор бар экен, мындай болгон. Канча тиш бул? 2 tiş bol kaldı. 2 тиш болуп калды. Канча сурасыз? 23 min sıra. 23. Так, мына болгон буга. Канча 19 бересизби? 22 болот, а? А бул ак козучу? 17 миң. Бул козу экен, аша? Бул дагы козу. Канчалык кызыл, кичинеси?
Ошо алынгандар тартыш керек да. 9-га алынып тур бул. Ургачу эркек экен, а? Мына жакшы кочкор экен. Кисар. Так, маяктан типтен баштап сурай берейик. Кызыл бар. Assalamu alaykum. Qanday oqsoqol, qanchadan so'rab o'tasiz bularni? Bularda erkakmi? Qancha oyliklar bor? 4 aylık, 3 aylık. 4-3 oylik? 3 aylık kalganda 4 aylık. 3-4 oylik qo'zlar, ondan so'rab bo'lar qanchadan bo'ladi endi? 9,5, 9'da. 8. 8'e vermeyeyim. Berdi, bozor baho so'radi. 8,5 vermeyecek, vermeyecek. 8,5dan bermay atasa. 8,5dan bermay attirma, 3-4 oylik qo'zi. 9,5 Oluşu 9,5. Mana shunday bo'lgan bor. Tak, mana yerda cho'ng qo'chqor turibdi. Qancha turadasiz? 70 ming. Qancha tish bu? 4 tish. 4 tish 70 ming. Bo'yi qanday ekan bu? 98. Shunday bo'lgan qo'chqor. Bu qo'yg'och. Qancha? 30. Bunani arashan desa bo'ladi, mana qarangizlar. Quloqni, bo'yini, uzunluğu, quyruqlarini 4 canı sayatdı, 30 ming so'm. Yaxshi qo'ygan mana. Videoni ko'rib, meniyangizlar qaltirib ketingizlar shunday. Men o'shani arashan deb qo'ydim. O'zdan so'radim biroq. Bunu chetdan tartib ketaveraylik do'stlar. Bu yerda Meranos turadi. Qancha bo'ladi? 17. Nega 30 bo'ldi deydimi? Hech qancha oldu? Uloq. Tak. Qancha so'raysiz? 50 sırada. 50 ming so'm, ha? Qancha tish bu? Tishi qanday? 2 tish. 50 ming so'm. 1 yıl 3 ay. Tak. Ha, tishini juvib tur deb qo'ying. 2 tish ekan-mi? Qarangizlar 50 ming so'm. Bozor baho berdi, so'radi. Bozor baho berdi. Qancha so'radi? 30, 35. 35 ga bermedingiz. Bo'sh qancha o'taymi bu? 40 ming so'm. Arka ko'rasizlar-ku. Tak, qulog'i qanday ekan? O'lchadingizmi? Ölçegen yokuz. Shunday qimmat qo'chqorlarni polniy hisobga qo'yish kerak-da. Bo'yi, ves, uzuni, qulog'i. Rost boğuldu 96 lira. Rost 96, ha? Tak, bunu da aytınız. Bularda aytınız abi. Bundan arzanlar ağa bu. O, koyçu koy. 35 olsa verelim. 35 olsa veresin yere. Yok, buna koygoçu. Koy biz gelmeyiz. Bunu biri kaldırıp ketdi deydi mi? Жақсы koy ekan, uzun. Это брали, да, уже? Покупали, да? 35 bolsa beremiz deydi mi? O boluşu 40. Telefon numarını aytınız. 500, 0500 15, 15 15, 35. 15 35. Qaqta turasiz? Sokuluk. Soquluq. Çatgül. Aynen. Çatgöl'de. Dostlar qarangizlar. Nomerini aytdim. Aytdim. Yeter de hoş kal. Mana. Önemli aytacağım. Mana. Qo'chqor qancha qo'chqor? 11. 11. 11 ming so'm. Qancha bu? Tish, bu qo'z ekan, ha? Qo'z ekan. 11 ming so'm so'rayaptirmi? Qo'zlar qancha oldu? 8 ming, 7 ming. Yaxshi buni qarangizlar. Buna primoy bolasi. Shul qo'chqorning jana telefon nomerini so'rayga aytdim. Telefon nomerini aytamiz. 0556 222 634 631
Ушул номерге чалыңыздар. Ушундай болгон кочкор 140 000 сом. Тартыр Кочкорду чачат. Номер. Мына Канча сурашты? 100ге берилбептир бул. Жакшы. Кеттик энди. Достор, видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырыңыздар. Койлор жарты видеосун аяктайбыз, жыйынтыктайбыз. Главный каналга катталганды унутпаңыздар. Мындан кийинки видео канаттуулар, тооктору жака барабыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.